Hello, ako po ima, ening anak ko naman itong. Tukyan nyo kaya po, kaya kaming istorya, nung makanano tayong din ang importansya yung kaya katang pagiging kapampangan. At then pong kay nakanken, nabisa pong mabiyasa. Sabi kayo po kang tong, na mabiyasa kayong kapampangan na agnanagnan. Ay ni po itong, ating ko pong kutang kaya nung kapampangan niya. Kapampangan ka? Yes. Yes, ali ka sasagot. Yes, sagot ka in kapampangan. Wa. Wa, pachemaki sabi ka karang matwa, ing sagot mo, opo. O, ulitan tayo na. Kapampangan ka. Opo. Very good. Okay, ngayon itutuki kong kutangkya ka. No ka rin kami ni bat. No ka rin lami ni bat dem pengari mo, which means parents. My mom is from Dao, Mabalacat, Papanga, and my dad is from Concepcion, Tarlac. Okay, in kapampangan na. Tukyan mo ko. Iima ko po. Ima Kupo, Ibatya. Ibatya, Dao. Dao, Mabalacat. Mabalacat, Pampanga. Papanga. Itatang ko po. Itatang Kupo, Ibatya. Ibatya, Concepcion. Concepcion, Tarlac. Tarlac. Okay. Ngeni, mag-review tamo na. Nanula din ginamit mo yung kapampangan. Opo. Means yes. When you're speaking to an elderly. Pengari. Pengari is parents. Ima ko, Means my mom. Itatang ko, Means my dad. Iba. Means from. Okay, so may kabaluta pong ba yung kapampangan ngeni? Okay guys, see you on our next lesson. Learn Kapampangan with me. Send us stars and like us. Let us make our parents proud. Salamat po kayong pamanantabi yung ngeni kaya kami. Pakilike po yung video me and thumbs up and leave some comments below. Salamat. Bye!